بسیار درود عرض و احترامات. بسیار منظرت که کمتر تاریکه به فکرم. من نتونستم اکرانش روشن‌تر کنم. зарядم کم است و کمتر درباره زبان‌ها گفتنی دارم. نمیدونم ایشم گریان کنم این طرف شد، چون این طرف چشمه میزنم، این طرف خوبه. درباره زبان‌ها کمتر یک صحبت کردنی هستم. دوستای عزیزم، من راستی که دیگه حاجت تکرارش نباشه و بعضا بحثی بگیم که زبان ها یا بعضی پردمت ها میشه در ارخیولوژیک راسکوپکا ها و از آن جمله در بعضی نوشتجات ها. همین بحث شده موند کمتر. از همین سبب خواستم در همین باره زبان ها معلومات بتم که مثال از فلان جا یافته شد که مثال یک چیزی نوشتجات فارسی هست و جای دیگر نوشتجات یافته شد این فارسی بود، یک نوشتجات دو نوشتجات و از همین یک نوشتجات دو نوشتجات انسان ها میتونن کوشش میکنن که بها بتن با این یا با آن چیز. البته که این یک نوشتجات دو نوشتجات یا بعضی چیزها اینا نمیتونن بگیم که بهای تاریخی بته. اگر ما ببینیم در ترکیه نیز، در استانبول نیز، در تمام جاش با الفابت فارسی نوشته شدگی هست. از آن جمله ما شلم های همو کنیاز های روس و از آن جمله بعضی همو گنرال های روس اگر ما ببینیم الان دارن روس ها او را پنهان میکنن اکثرش، بعضی هاش بگیم که هست اما نوشتجات فارسی یا عربی در شبکه ها یا در شمشیرده ها در دیگر چیزها در خیلی چیزها نوشتجات ها هست. شما منظرت خوب دارم و ما نمیتونیم از این چیز یک بهای تاریخی بتیم یا نمیدونیم یک منطقه را از آن این یا از آن اون چیز بگیم. همین روز هم یک انسان قطعی کم ترک بگیم همون صحبت شدم و اول دا برادر یک کم عصبی شد که برای من یک ده اسنادها پرتافت درباره یافتنی همون نوشتجات های فارسی از فلان فلان جای ها نوشتجات های فارسی یافته شدگی و من تاریخ های چیزو را میدانستم. بعدا من براش سوال دادم که برادری عزیز ببین، یعنی همین فارسی کدام فارسی است؟ گفت میگه فارسی. من گفتم که برادر ببین، فارسی قدیم است و فارسی میانه و فارسی نو هست و این نوشتجات فارسی نو است، فارسی قدیم نیست. این نوشتجات خصوصا از عصر بگیم دوره رشدش 8 به 9 هست، یعنی که در آسیای میانه 8 نچلش است، عصرهای 9 به 10 بگیم که اوجه بگیم اما عکس اوجش هستن، بالاش رشد یافته که اوجه شاعرها می نویسن، نویسنده ها می نویسن. تا اون زمان بگیم که در این آسیای میانه و یا بگیم بیرون از این نوشتجاتی سعودی بود و نوشتجاتی سعودی بود و برابر او بگیم که نوشتجاتی ترکی رونی ترکی بود، اما امروز را رونی ترکی نام دادگی هستند. ترکی قدیمه بگیم، ترکی قدیمه بود تا این زمانی آمدنی
الفابیت فارسی و رشد الفابیت فارسی را من گفتگی هستم که مثال گیریم با چی سبب رشد کرد و برای خاطر اونه که اسلام رشد کرد. برای اسلام رشد دادن باید ایرا رشد میکردن. سببش الفابیتای عربی است، یعنی آخران همو فارسی نو با الفابیتای عربی بگیم که کار کرده شد، نوشته شد. برای همو این چیزایی که اگر که ما پیدا میکنیم فارسی نو خطی هست، این تقریبا اسرای نه 10 را نشان میده، یعنی از او بالا را نشان نمیده. از بس که اسرای نه 10 این چیزا رشد شدن، همین 100 سال بگیم دور رشدش بود اساس. و دیگر هر چیزی که ما از این چیزایی که از الفابیتای فارسی نو، یعنی الفابیت عربی قطعی مثال چی داده شدگی است، این چیزا را ما پیدا میکنیم، اینا بعد اسرای نه 10 حساب میکنیم، یعنی این طرف رشد کردگی است. از او پیش بگیم که این منطقه ها اکثر سعودی بود و او زمان هم دیگر این چیزهایی که ما و شما پیدا کرده ایستادیم، چی ترکی باشه، چی فارسی باشه، چی عربی باشه، چی سعودی باشه، اونا بسیار کم بگیم که بروسی گویم پریزوادی چیدگی چیزو است. یعنی او زمان نه حاضره برای این زواد و دیگر چیزا بود که هم میزدن میبروردن، بسیار کم بود. برای ما هر چیزی که ما پیدا میکنن، همون مردم پیدا میکنن، همون ارخیولوگا، این همون دستاتشین است، همون قدر است، برای که از اون زیاد پیدا کردن ناممکن است. اما متاسفانه در بلبوک که من تاریخا او را اثبات کردم که تعلق داشت با خلق ها، از روی تمام ارخیولوژیا و از روی همه همون قدیمه و یادداشت های بگیم که خطایی ها از آن جمله و یادداشت های همون سوداگرها که مثال گیریم اونجا همه بگیم که یکی از همون قلعه قراخانی ها که در اونجا بود رشد ربط میته. اما حکومت تاجیکستان هر چیزی که بگیم تعلق با قلعه ها داشت، قراخانی ها، همه او را پنهان کرد. یعنی او را پنهان کردن، کم ترک شب رو آوردن نشان دادن، یک بابت باقی مونده همه را بگیم که پنهان کردن. برای همو زبان، وقتی که امروز در دنیا زبان انگلیسی است، مثال میگیریم شاتلندیانی انگلیسی گپ میزنه و حرفای انگلیسی می نویسه، نه که ما او میگه که ما همون چی هستیم، شاتلندز هستیم، خودشون انگلیس نمیگه. خب که چند صد سال است که او همون بگیم انگلیسی است، یا که دیگر دولت ها، یا که بگیم استریا با نیمسی می نویسن، نیمسی گپ میزنن، اما میگه ما اوستریست هستیم، نوشتجات همه این چیزایی که دارن نیمسی هست. یا این طریق چیزا بسیار هستند بگیم که نوشتجات. باز اینی دنیا با انگلیسی می نویسن یا با لاتینی می نویسن، یا که رشد کرد این چیزا، این دیگه معنی را ندارد. اما نیمی دنیا انگلیچنا بدن، انگلیچنا زندگی میکنن. یعنی هست بگیم انگلیچه و هست که زبان انگلیچن رشد کرده اساسی علم، زمان علم و تکنیک و تکنولوژی هست. گویم زمانی بچه طرف چیزش ده پروپش دست طرفی را پروپش سخت است دیگه نم مایمی در پروپش دادگی است. از کم کجا از اون طرف در پروپش دادگی است، نه بوچی تو آخرش. نیمی دنیا بگیم با انگلیسی می نویسن، یعنی که حرفای لاتینی انگلیسی دارن.
باز بگیم خیلی پولشا هم دیگه جو هم با حرفای انگلیسی هم و با همون چیزی خود مطابق خودشون و طلب میکنن که تو برای من یک حرفی چی را نشون بده، قلقی را نشون بده میگن، از من طلب میکنن. چه منظرت بیشتر اوجون گدا اگه حرفای قلقی را نشون بده میگن. همین روز هم نیست من با هم برادر گفتم که تو برای مرا از مو عصرهایی که دواداری 7 8 6 10 نه کی دواداری از نه دواداری از چند دواداری. خب برای ما حرفای تاجیکی را نشون بده. میگم برای ما فارسی روان کرده ایستاده است، میگه که این همه حرفا است. ما میگم که نه این فارسی است، این تاجیکی نیست، برای ما تاجیکی نشون بده. میگه نمیبود تاجیکی، میگم این فارسی نام داره، تاجیکی نشون بده. خب ما هم چند تا رونی را روان کردم، گفتم اینه برادری عزیزم این است، نمیگه مرا قلقی را نشون بده. میگم زمانش هم بود. الفابیتای سعودی را روان کردم، گفتم اینا الفابیتایی که استفاده میبردن قلقا. میگه تو برای ما قلقی نشون بده. ما گفتم تو برای ما تاجیکی نشون بده، برای ما فارسی روان میگه. میگم چرا تو فارسی را قبول داری تاجیکی گفته، اما ما ترکی را قبول نکنم، رونی ترکی را قلقی گفته قبول نکنم. هم خیلی یک کم ترک صحبت کردیم خطی و دوست، بعد آخر دو اومد دست کنال ندهیدی نفهموندمش. بعد شیشت کم بگیم که درک کرد که بله. یعنی ببینید ما یک زمانهایی را بگیم که میشه صحبت میکنیم، تاریخ یک زمانهایی را گپ میزنیم و میآموزیم. اون زمانو نوشتن، اون زمانو بگیم که این چیزا خیلی خیلی خصوصا دور نمیریم تو همین آمدن عروس در همون حدودهایی که ما و شما زندگی میکنیم مکتب گفتنی چیز نبود. تو آمدن عروس مکتب گفتنی چیز نبود. یعنی این چیز بسیار بگیم که نوراست بود، کم بود. редко جا دا بود، شهرها دا بود، جایهای کلان کلان دا مدرسه ها بودن. اونم بود فقط همون بگیم که اساس مردم دا بگیم اسلام تبلیغ میکردن، دین تبلیغ میکردن. ما نداشتیم نخیل امروزه فاکولته هایی که بگیم که ما داریم و مکتب هایی که ما داریم، این چیزا نبود. وقتی که مکتب نیست یعنی نوشتجات هم نیست، کم میشود. میخوندگی انسانو خیلی کم بود و الان هم ما داریم اکثر قشلاق‌های ما دا مثل مکتب نیست یا که دیگر جا دا. یعنی این چیزا را باید به نظر بگیریم. ما قدیم خونده امروزه وضعیت قطعی او را اون این چیزایی که ما میبینیم با همین چیزا میخواهند مردم بها بدهند این چیزا را. اما این چیز نادرست است، برای که زمان خودش و همون با تمام همون چیزایی که بود یعنی همون قبل از او زیاد نبود. ما نمیتونیم از زمان فلان عصر ما بگیم که بعضیش میگه که ما پتون که اسکیفیم، ما پتون که سکیم، ما پتون که مساگیتیم. خب مرحمت مساگیت لیتر شما دا بگی بیو کو. خب یا نوشتجات چه بگی بیو. خب سک نوشتجات چه بگی بیو برای من. خب بیا نمیدونم دیگرش نوشتجات چه بیار نبود. یعنی اول نبود بعدن استوستا پیدا شد. امروز داره رشد کرده گست، هیچ یگان مشکلی نداره. این معنای را نداره که سک مساگت نوشتجات نداشت و از اون جمله او چیزا ملت نبودن و ملت ها نبودن. خلاص یعنی این خیلی بها دادن ما نادرست میشه، برای که او زمان ها همون نوشتجات ها نبود و الان داریم هست این چیزا رشد کرده ایستاده است. و الفابیتو در دنیا مثال گیریم بازم اوج گرفته ایستاده است، نوشتن ها اوج گرفته ایستاده است. ما نباید قدیمه و امروزه چیزی که میبینیم به همین بها بدیم.
замони қадим халқиятҳо, миллатҳо ё давлатҳо ё дигар чизо сохторҳошам дигар буд. бигем имрӯза вори сохтор надоштанд. ҳамаи ҳамин чизое ки дошт, яъне ҳамун бо замони худаш буд. барои ҳамо мегӯм ку таърих ин оинаи гузаштагон аст. яъне ин оинае ҳаст ки бояд ира бибинем мо ва ҳис карда битонем. на ин ки таърих да бигем ки образи таърих да диромада рафта, ҳамон баъзи фантазияҳо да дохил шидам та диромада рафта дуруништа, дигар наметонам янамуду наву баъзиҳо бори не, таърихи нест. таърих ҳамун гузаштагон буд, мисли маву тавори зиндагӣ карда истодааст ва мани таам баъд аз 100-солаҳо, 200-солаҳо, 500-солаҳо ба таърих мубаддал мешем, ба ҳамун оинаи мубаддал мешем ки яъне оинаи таърих мегӯянд уро. баъдан наслҳои мо боз бигем ин рӯзҳои моро меомӯзанд ва ин рӯзҳои моро мекованд ва ин рӯзҳои моро баҳо метаҳанд. баъди 500 сол, баъди 400 сол, баъди 1000 сол мо яке аз боз ҳамин хел бигем ки мисли ҳамун Сака, Масагету, бигем ки Парфияну, Сагдияну, ҳамуно барин ба як таърих мубаддал мешем. ин замонҳои мо ба як таърих мубаддал мешавад. албатта ки таърих ҳам бозам қаҳрамонои худша дорад, душманои худша дорад ва ҳамун замон дам намешавад. ӯ замон да намедонем дига чӣ замон мешавад. аммо гузаштагони мо намедонист ки ина хеле телефонҳо мебирояд, ина хеле мо гап мезанем, ин чизҳоро намедонист. лекин мо ҳам ӯ замони гузашта баъдан меомадагиҳоро намедонем. унҳо баъд болои сари мо боз бигем ки ҳамин хел баҳсҳо мекунанд ки ин хел будан зиндагишон, тарзи зиндагишон ина хел буд, тарзи зиндагишон ина хеле буд. гуфта боз бигем ки ӯ баҳсҳо мекунанд. ва ҳамон гузаштагонмон мо болош имрӯз дорем, баъзан баҳсҳо мекунем, баъзан гӯишҳо мекунем. аммо баъзе инсонҳо доранд ҳамун дохил шида мераванд ҳамун дуруни яъне ҳамун дар дохили таърих як фантазияи худша пайдо мекунад. як бигем ки як воображени худша яке аз ҳамун қаҳрамонои таърих медонад. ҳамин хел дохил мешава, мерава ки худаш яке аз қаҳрамонои таърих мубаддал мешава ва ӯ мехоҳад дигар ҳамун бигем ки як намуд ин чиза бигем ки ба мардум бирасонад ки бисёр як бигем як нохуб аст шуниданаш. барои мо омӯхтани таърих бояд мо дуруст биомӯзем ва баҳо додана дуруст бояд баҳо битем. ҳар як чизеш ҳаст ва муҳимтарин чиз дар ҳаёти мо ин бояд бошад ки мо ҳар чизеро ки меомӯзем ва яъне нейтрал бояд биомӯзем, миёна. на ин ки бигем ки як кас агар таърихиш ҳаста камтар пештар пайдо шуда бошад номаш ё намедонам як чиз шуда бошад. албатта ки ҳар як таймову шумо дорем наслҳои ҳамун инсонҳое ки ҳастем ки дар ҳамин таърих зинда монданд ва аз онҳо бигем ки оҳиста оҳиста инсониятҳо пайдо шуданд, яъне аз он ҷумла оқибат маната. хоб шояд бигем ки 1000 сол пеш намедонам ё ки сомониро мегуфти ту тоҷикӣ, шояд сомонӣ мегуфт ки чӣ аст, чӣ калима аст ин тоҷик, шояд ин ҷавобо медод. мисол мегирем, ҳозир агар мегуфти ту тоҷикӣ, мегуфт ки ту чӣ гуфта истоди. ё ки намедонам қалғоро мегуфт ки ту узбекӣ ва мегуфт ки чӣ ҳастӣ, ин ҷавобо медод. яъне баъдан пасон иваз шиданд, номҳо иваз шиданд. барои касеҳо омад урусҳо ном дод. урусҳо тонист ки имрӯз як ном болои сари мардум таҳаммул кунанд
و خیلی مردم دعوا از نسل سعودیت میکردگی انسان ها، خیلی مردم تاجیکستان هم داره، چرا ملتشون ملت سعودی نموندن؟ مثال گیریم چرا دولتشون دولت سعودی نکردن، سعودیانه نکردن؟ چرا با یک نامی نو آمدن تبدیل ملت تبدیل شدن؟ مثال یا که بگیم ازبک ها میگن ما نسل قلقا هستیم، چرا دولتتون پس قلقستان نیست؟ چرا با یک نامی نو زود بگیم که ملت ساختین و دولت ساختین، نام نو یک آدم دو دقیقتی؟ یا که دیگرش میگه ما اولاد مساگت هستیم، چی به دولتتون امروز مساگت نیست؟ خب یا که یکیش میگه ما اولاد سگ هستیم، خب چرا امروز اولاد دولتت یا ملتت نامی سگ نداره؟ چرا تی ایواز شدی، تغییر یافتی اومدی؟ یعنی میوانی چیزو تغییر خواهی نخواهی میوان. اما بگیم که نمیدونم انا فلان جوشید و ایجا و اومد و یا که یک دو تا دیگه سوفلیور داریم در تاجیکستان با نام تاریخدان و پروفسور تاریخ دیگر دو تا سوفلیور دیگه داریم، یک ارتیست دیگه هم داریم. او همون دو تا سرودی وطن خونده یا پاتریوت شدگی و برژنی پسیخیچسکی، اینو کسلی هستند. کسلی اینو سیتوره، کسلی سیتوره دارن. اینو همون داخل میشون میرون همون چیزی میخونن خودشون. اینو تصوراتی همون زمان قهرمانش چه خیال میکنن، همون تاریخ قهرمانش خود چه خیال میکنن. برای همون در حالتی گپ زدن اگر اهمیت یعنی که سلیش کمی بعد بگیم که همون تنگی بعدش میگیرن، کوچگیش کده بگیم سلیش کم تنگی بعد میگیرن. برای همون تاریخ برای ما یک پرتلی هست که و ما میآموزیم و آینده مانا میآموزیم، امروزه مانا میسازیم. تاریخ بردباری های خوب داره، از اونجا میشوه بگیری، و تاریخ باخت های زیاد داره و ما میتونیم از اونجا بگیم باخت های زیاد بگیریم. یک روز یک دوست همون یک تیک توک بودیم، همون سوال ها شدمون که درباره دولت های همون پیشتره ها قدیم ها بگیم سامانی گفت دولت سامانیان چقدر عدل داشت، چقدر عدالت داشت مردمش داشت. من گفتم هیچ عدالتی نداشت، هیچ عدالتی نداشت. نه تنها سامانی دیگریش هم نیست، هیچ عدالتی نداشت بالای سر مردم. اگر او دولت عدالت می داشت همون زمان مردمش اگر همون زمان مردمش باشه یگان تا زنده ماندگیش باشه پرسی بگویم سامانی چه خیلی دولت داشت و میگه من از همون اول من داخلی همون ساختار دولت داری ها را می آموزم. من هیچ یک دولتی ده یعنی یک ساختاری بگیم عدالت با مردم داشته باشه ندیدم. یعنی کم تر همجا علاجش باشه اگر با اجازت شما درکت بکشم میره صحبت میکنم و میرم. عدالت وجود نداره در اونجا، به هیچ متمیزه نکنی سر بچی. عدالت وجود نداره، عدالت گفتنی چیز وجود نداره. برای چی؟ برای اون که هر یک جا یک رهبر داره. بیا ما براتون کرد که بفهمونم. و یکی از برادرو گشت گفت که تو دروغ میگوی. من دروغ نمیگم، اگر که این کلمه دروغ باشه پس تاریخ دروغ است. در هر جا مثال میگیریم، بیا عادی ترین میگیریم، بگیگری بد آخرانش بیارم مثال بیارم تا که فهماتر باشه برای او زمان دبنم شاید نمیفهمه. زمانی امارت بخارا را میگیم آخران، این هم یکی از دولت های اسلامی و با قانون های رکن اسلام اداره میکرد. چی بود؟ فرض کردیم بگیگری بود یک جاده، خب اونجا بیگ بود و بیگ آدم های خچه میموند. برای بخارا را فرق نداشت، فقط بخارا را اینترس دالی بود جاده.
یعنی فلان قدر سالانه باید درآمد از آن منطقه بگیره. خب سرباز از آن جمله و گندم، تیلو، ذخیره، هر چیزی که هست بگیره. و گرم ها وجود داشت، یعنی قپیدن دختر، هر دختری که خشرو بود با او بگیم خزینه محقول میشید، او دختر در او گرم میومد خدمتگار و بگیم از اون جمله خدمتی بدنی میکرد. اگر همین عدالت باشه، مرحمت بگین این عدالت زور است، بسیار عدالت. اگر که اون دختر یگون گناه میکرد و بگیم که محقول نمیشید خزینده، خزین میتونست که در یک سغره کمبغل او را با توی کنه نیکو کنه بتا. یعنی تویش چی بود؟ یک کاسه 4 کاسه فیراد میکرد، اوقات میکردن یک طبقه 4-5 کاسه فیراد میکردن، او را میگرفت در او غریب نکاح میکرد میداد. کمبغل هیچ انسان شرایط مستقل زندگی کردن و مستقل اویله دار شدن نداشت، بغرض همون رهبرا و بگیم که همون کماندیر و همون خلق اداره میکردگی انسان ها. آیا در اینجا در کجا شما عدالت میبینید؟ عدالت در کجا هست؟ این چیز نه تنها شاه بلکه هر یک رایان باز همون منطقه ها را اداره میکردگیش، یعنی او را بای بابا، خب همش همه احوال بودن، همش بگیم که بچه این تواناییش 5 تایی 10 تایی 15 تایی 20 تایی بگیم که دختر داشتن. ولی ایش یک طرف بچه داشتن. هر یک شاهیگری و همون بگیم که چی نمیدونم از همون امارت سرکردگی و غیرش، این آخرانش هم میگم شما باز بچه داشتن، پال نیروس بچه بازی میکردن، هم زنک هم بچه. یعنی این چیز نرمال بود دو زمان خودش نه نرمال بود. خب بازار آدم فروشی وجود داشت. الان داریم ما گوسفند مرغ پرغ میفروشیم، او زمان میفروختن. فروختن ها چه خیلی میشید؟ مثال میگیریم اگر که این زن مثال دختر هم میفروشن، اگر این زن فرزند کنه فرزند این نیست، غلام تو میشود. افیتسل نتریوسا بودن همون زمان دا قاضیاتا بگیم، نتریوس حاضرک همون قاضیاتا بودن، در بازار مهر میزدن میدادن که فلانی فلان پول ده فلان غلام خریداری کرد با اسلوبی که اگر این فرزند دار شود فرزند این نیست، غلامی همین میشود و این فروختن ده حق داره. بعضی کنیس ها فرزند میکردن، فرزنداشون بگیم که کلان کم تا بوز بالاتر میشید میبردن میفروختنش. آیا این عدالت هست؟ از کجا عدالت میبینید شما اینجا؟ اگر جایی که شما این چیزها رو عدالت بدونید، دولت عدالت بود، انسان ها آزاد بود. انسان ها آزاد نبودن، انسان ها توده خلقیت، توده غلامانی رهبراش بودن. خلقیت توده غلامانی رهبراش بودن، یعنی در زمین ها کار میکردن، معاش اونو بگیم خوراک روزانش به نانش میدادن که از گرسنگی نمیره و کسی اونو برای خود خانه ساخته نمیتونستن. همون خسکپا پسکپا میکردن، زندگی میکردن لای پای ایسوس کده. و در قشلاق ها زندگی ها ده انسان ها بگیم که مکسیمال دو بز یا بز یا یک گوسپند یا یک گاو داشتن. این مکسیمال بایگری انسان ها بودن، از این زیاد چیز نداشتن. یعنی اینقدر بگیم که شرایط مردم قشاق بود. برای که مردم
собственный замин имрӯз ки мо мегирем хуҷагӣ деҳқонӣ дигар чизо мекунем, яъне ин чиз вуҷуд надошт. Ҳамаи замин тааллуқ дошт ба ҳукумат. Халқ просто коргараш буд. дар куҷо шумо адолат мебинед ки як инсон ҳаққи замин гирифта самостоятельно гандум карданда, намедонам кор карданда ҳақ надорад. Нести чиз. Фақат коргари дасти раҳбарият бойбобо аст. хоб агар ҳамин чиз адолат бидонед, марҳамат, ин чиз барои шумо адолат бошад. ва чизи дигаре ки як қозӣ мемурд, қозӣ ҳамон замон як кас мемурд, қозиёти мисол гирем, фарз кардем биё қозиёти Муъминобод ё Ховалин мурд. Аммо фатво медодагӣ, ҳукм мебировардагӣ. Бояд дар ҷои ӯ бояд қозӣ нав таъин шавад. хоб чанд рӯз дар як қозӣ таъин мешид? Медонед намеда? Намедонед. таъин шидани қозиёт баъзеҳош то 6 моҳ давом мекард. ози шумо мегӯед ки аҷиб, 6 моҳ вибират мекардан ки уҷада як қозӣ адолата биёран бимонад. ҳақдор ва адолат дорад. албатта ки не. то таъин шидани қозӣ хонаи шоҳда, яъне қозиёт аз Бухоро таъмин мешид ҳамон замоношда. вале мо охирша гуфта истодам. то таъин шидани як қозира шабу рӯз, баъзеҳош 10 рӯз, 20 рӯз, 40 рӯз то 6 моҳа тамоми ҳамон қозиёта авлодаш, фарзандошон ё ки намедонам як ҷиянаш ё як кас ҳамонҷо қозӣ шавад, шоҳда савғоту салом меоварданд, духтарошона меоварданд медоданд, ҷияношона меоварданд медоданд, фарзанди худша меовард медод, то ки и бачааш ё ки намедонам як додараш қозӣ таъин шавад дар оҷо. яъне шоҳ медид ки ки вернитар хизмат мекунад барои ин. имрӯза ҳукумати Эмомалӣ Раҳмонборӣ вазиятка ставка мондагӣ аст, фалон ҷо фалон қадар пул, фақат ҳамун раису вазиро даромада қатъи Эмомалӣ дагавор мекунанд, ҷияни ма аст, хай пешвои муаззами миллат, ҳақиқа мо верна хизмат мекунем, баъд таъин мешавад. замонам ҳамин хел буд. дар двори ҳамун қасри шоҳ туйё мешид. ҳар рӯз гӯсфандкушӣ, гӯштхӯрӣ, кайфу сафокунӣ ва шоҳ як мебиромад, ҳамун бигем ки маърака рақсу бозида мешид. ҳадияҳоро қабул мекардагӣ инсонҳо буданд. медироварданд пеши шоҳда менавиштанд, мегуфтанд ки шоҳам фалон фалон қозира, фалон қозира, фалон қозиш барои шумо духтарша ҳадия кард, ки 11 сол дорад ё 10 сол дорад ё 12 сол дорад. шоҳ медировард, симбаш мекард, барои як кас бояд қозӣ таъин шавад. тасаввур кунед, адолат аст ин чиз? агар адолат бошад, марҳамат, адолат қабул кунед, ин чиз адолат аст. ва ин чиза ман бигӯм, мегӯяд ки дурӯғ гуфтӣ бародар. хоб пас значит таърих дурӯғ аст, ин чизо дурӯғ бошад. ҳоле баъзе чизое аст ки ба ҷо кардагиан бировардагӣ нестанд, бибирора шок да меғалтӣ ва зиндагии ҳамон замонда. майхонаҳо вуҷуд дошт охирон амурати Бухорода, хусусан майхонаҳо буд ва барои одамои махсус, бигӯем ки мешиштанд, истироҳат мекарданд, кайфу сафо мекарданд. марҳамат. бозори фурӯхтани инсон алон дар ҳамон Бухоро ҷош истодагӣ аст, ки уҷада мебироварданд, одаморо савдо мекарданд, мефурӯхтанд. ва аз он ҷумла аз дигар ҷойҳо оварда ғуломоро дар инҷа мефурӯхтанд. ва имрӯз одаморо бибинед, хел бибироед дар шаҳр ҷомеа бибироед нигоҳ кунед, ҳамаш ҳар хел ҳастанд. аз куҷо ҳастанд ино? чӣ ба ё ҳамаш ҳар хел ҳастанд? сабаби он ки аксар ғуломое ки омаданд дар инҷа, бигӯем ки баъд ҳамон озод шидан, фурӯхта шидан ё намедонам насл додан, ки мисол дигар занҳои дигар миллатҳоро овардан дар инҷо фурӯхтанд, ҳамчун каниз.
اینو خریداری کردن، اینو تجاوز کردن، او حامله‌دار شد. بگیم گنای مادر گنای پدر قطعی ببین دیگه خیلی یک دیگه شهر دا برو همش بگیم که خیلی یک دیگر کیتای دا برو اما یک دیگر دا مونند. برای چی؟ برای که نه اونقدر گنه بگیم ارالش است. خب میشد بعضی دولت ها دا برو ببین همش قریب که خیلی بگیم دمون چیموشون یک خیلی هستن. اما خصوصا آسیای میانه دا بگیم ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکمنستان، آذربایجان این منطقه را ببین یگانش بگیم که یکدیگر دا مانند نیست. بعضیش روش کلیله، بعضیش روش درست، بعضیش بینیش چهل، بعضیش سیاه، بعضیش سفید، بعضیش زردینه، بعضیش سرخینه، بعضیش نمیدونم کبوتینه. ببین همه انسان ها کو رزنی است. یگانش نه خیلی بگیم استاندارد نیست. این خیتوی برای استاندارد است. قرغیزستان برای استاندارد است. اما آدم را ببین همش میبینی استاندارد یک دیگریش داخلی بگیم همون روش چشموش همون چرتا لیتسو بگیم مانندی دوره. قزاقستان برای بعضی هاش هست کم از قزاقستان در حالش یعنی که میره تو میبینی هم استاندارد یک خیلی یا قرغیزستان میره اصلا بینه هم استاندارد یک خیلی. برای چی؟ برای که کم ارالش شیدگی اینو سبب کچیونی بدن. اینو میرفتن دیگر جایها بگیم که شهرها دا نبودن. اساس شهرها یعنی بسیار ارالش شیده رفتگیان. اینجا دامو یک تازه گنتیکا از یک انسان ما نمیتونیم یافته که نمیدونم بتیم رب با این یا با آن. خیلی زیاد ارالش شیدگی است. خیلی وزمین ارالش شیدگی است. بعضیش ببین رنگی بگیم افریقایی ها است. سب شیو هم خیلی بگیم هم زنگی بوری است. او هم میگه من تاجیک هستم یا ازبک هستم میگه. یکی اگر گنش ببینی ایتری نیست. گنای قدیمه فارس یا نمیدونم ترک دیگر را ببینید چه خیلی است. بعدن شب ببینید. همین لحاظ بگیم که ما باید چیکار کنیم؟ ما تاریخ باید با پراگی با درستی باید بآموزیم. نه برای نمیدونم ما تاریخ برای یک دیگر من است کلان هستم یا نمیدونم این زمینو دا اجدادهای ما پیش است اومده بوده ایجاد ما حق داریم و تیجا حق نداری و غیره ها. برای چی گپ میگم؟ برای اینکه شاید بابات افریکانس باشه، شاید نمیدونم مامت یک چیز دیگه و بابات یک عربی دیگر باشه. یعنی بعدن ما تو عصر 18 19 غلام فروشی داشتیم در آسیای میانه. این بازار غلام نمیشه گردان بود. کلانترین بازار، درآمدترین بازار، پردرآمدترین این غلام بازار بود. نه مال بازار، غلام بازار بود. هر هفته این غلام بازارها برگزار میشد. میفروختن. یک انسان در پیش یک دیگر انسان مثل حیوان بود. میفورید هدیهش میکرد، میفورید میفروختش و میفورید یک روزه دو روزه میدادش. یعنی یک حیوان واری بود. انسان ها با انسان ها مثل یک حیوان رفتاری میکردن. این بگیم با آخران زمانو. اگر شما تصور کنید که پیشترش با چه خیلی بود، از این پیشتر چه خیلی بود، تصور کنید. یعنی از این پیشترش با از این بدتر بود. یعنی از این دیده بدتر بود. برای همون اگه وای بر حال هم بابایی که زندگی کردن، مامایی که زندگی کردن، رفتن گذشتن که زمانی کگنت قلقا و دولت سامانی ها و دولت قراخانی ها و از آن جمله دولت قراخانی ها بعد از قبول کردن اسلام بگیم که اینا بسیار از رمکه برآمدن رفتن با همون فتوای اسلامی گرفته بگیم که بسیار جزیر کردگی هستن، بسیار کارای بگیم همون گرم داری و بگیم غلام داری و غلام فروشی و غلام خری و این چیزا خیلی بگیم که واسه استفاده شدگی است. برای من دوستای عزیز این بگیم ما نمیتونیم با نوشتجات
навиштаҷоти бигем хусусан баъди асре гуфтам ку 9 ба 10 хусусан 9 ба 10 бигем ки форсии навин яъне форсии нав бениҳоят бигем рушд кард ки ба дараҷае рушд кард ки бигем ҳамон на танҳо бигем имрӯза Осиёи Миёна балки худди Хитою Тибету бигем ин тарафо Кавказу ин тарафо Туркияву бигем қариб ними дунё бигем бо форсӣ гап задан яъне ки навиштан бо форсӣ хариду фурӯш шид. Форсӣ мисли доллар буд ҳозир агар валюта қат ҳисоб кунем доллар буд яъне дар любой ҷо размен мешид дар любой ҷо хариду фурӯш мешид яъне алфавити форсӣ қатӣ тамоми масъалао муҳоҷиру навиштаҷоту харидоту фурӯшоту ҳамааш бо ҳамин навиштаҷотҳои форсӣ мешид барое ки рушд карда буд ва аз он ҷумла барои чӣ барои он ки ин аз алфавити арабӣ гирифта ва бигем дар Осиёи Миёна бисёр бигем қурби баланд пайдо карда буд. Нава форсӣ бисёр қурби баланд пайдо карда буд. Аз он ҷумла ҳозир метавонӣ ки аз Тибет ҳам пайдо кунӣ ин навиштаҷотҳоро. Ин навиштаҷотҳоро аз Хитой ҳам пайдо мекунӣ. Ин навиштаҷотҳоро аз тамоми ҷо ин тангҳои навиштагӣ, баъзи зарфҳои навиштагӣ бо форсӣ аз тамоми дунё метавонӣ ки пайдо кунӣ. ин маъноеро надорад ки бигем ки значит ҳамиҷода ҳамо зиндагӣ карда буданд. Не, зиндагӣ накарда буданд. Ино уҷода зиндагӣ накарда буданд. Фақат замонашда тамоми чизда ҳамин форсӣ навишта мешид. Халос, аз он ҷумла тангҳо, аз он ҷумла бигем ки зарфҳо да навиштаҷот, аз он ҷумла шамшерҳо да навиштаҷот, каскаҳо да, хусусан баъдан омада либосҳои ҳарбӣ бозам брони баъди замони жилезный век мегӯянд, яъне дар жилезный век бигем ки ҳамин чизҳо бигем бисёр баъд рушд кард ҳамон сохтани ҳамин либосҳои ҳарбиву брону шлему заштҳо азбаски ки бигем ки тамоми ҷо дигар форсӣ истифода мебурданд. ира фарқ надорад кӣ тайёр карда бошад, аммо навиштаҷоти форсӣ доштанд. имрӯз тамоми ҳамон чойи ҳам бигӯй ки англисӣ навиштагӣ аст. ай Индия мебурояд мода ин Индия гуфта яъне ки мода ин Чина ӯ ҳам англисӣ навиштагӣ. яъне ҳамаи чида ҳамон муҳрош бигем ки ҳозир замон англисӣ задагӣ аст. мада ин фалон ҷо, мада ин фалон ҷо, мада ин фалон ҷо муҳрои англисӣ задагӣ аст. яъне хеле ҳамин калимаи мада ин ҳам англисӣ аст. дар тамоми ҷо тамоми производство ҳамира мезананд ва ҳамин хел ҳамон замони бигем ки хусусан асрҳои 9 ин тараф бигем 10, 11, 12 дигар то дигар гуфти ҳамон гапҳо ҳамаи чи модаин бигем ки ҳам форсӣ навиштагӣ буд. яъне форсӣ менавиштанд. барои мо ҳар ҷое меёбӣ ин форсӣ навиштагӣ дорад. хуб имрӯза бигем тамоми ҳамон Туркия бинои қадима ҳама форсӣ навиштагӣ дорад. ин ҳамааш дигар уҷа форсҳо зиндагӣ мекарданд. давлати форсҳо буд уҷа. не ӯ давлати аврупоиё буданд. яъне ӯ аврупоиё зиндагӣ мекарданд дар уҷа. ино рафтан гирифтанд уҷаро. аммо барои чӣ форсии нав навишта шудагӣ аст? чаро форсии қадима қатӣ навишта шудагӣ нест ягон ҷода? барои он ки хусусан форсии нав рушд кард. форсии қадим ё форсии миёна ино рушд накарда буданд. ино обычный буданд. байни халқиёти худшон буданд. ино масштаб ҷаҳонӣ нашуданд. хусусан форсии нав ҷаҳонӣ шуд. барои ҳамон бигем имрӯза Туркияро бибин навиштагӣ аст, бибин тамоми ҷоҳатҳо ки давлатҳои аврупоӣ да карда манзарат ба ҳамин форсии нав навишта шудагӣ чизҳо зиёд ҳастанд. тарговле доштанд замони худашда, производствоҳо доштанд. ҳатто ки ҳамон як ҷоеро хондам ҳамон шлемое ки князои Россияда русский князо ҳамон Украинада хусусан ӯ вақто урус набуд фикр кунам
урус гуфта княз, русский княз, яъне ки чизо богатиро ҳамо украино ҳамо камиёда дар аврупо тайёр кардаги ҳастанд ҳамон шлему мечи чӣ боша, аммо бигӯем ки форсӣ ё арабӣ навишта шудаги аст, ё форсӣ ё арабӣ. Барои чӣ? Барои он ки хеле производителам ҳамин чизҳоро бигӯем ки калимаҳоро навишта, баъзе калимаҳоро форсӣ навишта, бигӯем суханҳоро бигӯем равон мекард. Барои ҳамин ин нормал ҳаст, аз ҳар ҷо ёфтан мумкин аст, аммо ҳамаи ира бигӯем ки мардуми форс производит кардаги ҳастанд, ин иштибоҳ аст. Иштибоҳ аст. Ин ҳамин қасол давлати Қарахониё бигӯем тақрибан 400 соли давлатдоришон, 300 чанд соли давлатдоришон, тамоми ҳамин зарф бигӯем тангаҳошу ва ғайраҳош форсӣ ва арабӣ печат шудаги аст. ин нормал ҳаст. яъне ки ин чизе ки дар ҷаҳонӣ буд рушд кардаги аст. имрӯз ҳозир бигӯем хонаи кадоми тунда пулотона ба чӣ запас кардагин, мегӯем ба доллар. хоб барои чӣ ба доллар? Барои он ки доллар ҷаҳонӣ аст ҳозир. яъне моликият, савдо, харид, фурӯш байни дигар минтақаҳо фақат доллар қатъи кор мекунад. бояд ӯро дошта бошӣ. ҳамун замонаш на яъне ҳамин хел. барои ҳамин мегӯям ки ҳар ҷойда ки шумо мебинед ё ки намедонам меброя форсӣ навишта шудагӣ аст, хусусан форсии навӣ боша, ина рабт натен ки ҳамаира форсо баровардаги ҳастанд. албатта ин нодуруст аст. фақат ҳамин ҳарфҳо ё ҳамин навиштаҷотҳо ё ҳамин чизҳо ҷаҳонӣ шуда буданд. тамоми давлати Қарахониёда ҳамаи ҳамун мечу последний военный формаҳошу дигар аспошу зиношу чизошонда алфавити форсӣ қатъи менавиштанд. ё арабӣ ё форсӣ. хеле ҳамун ремесленник, коргаро ва ғайраҳо ягонташ форс набуданд. мисол яташам боша. аксар бигӯем турко производит мекарданд, не ки форсӣ менавиштанд дар танаш. ин маъноиро надорад ки як шамшера дидӣ дар танаш форсӣ навиштаги боша, значит ай форсо аст, форсо баровардаги аст. Не, алфавит форсӣ аст, рушд кардаги алфавит аст. метавонист дар ҷои дигар алфавитҳо рушд шавад. фақат благодаря араб ин чиз рушд кард. хоб сиёсати нав қатъи. Барои чӣ? Барои он ки фаҳмида буд, агар оли як рӯз ирам барномаам аст, тайёр кардаги ҳастам, када истодам дар бораи чаро арабҳо як ябора бигӯем назар ба дигар гузаштагони худ бигӯем ки баъдан бигӯем навиштаҷота сахт қапиданд. барои чӣ ин кор дар гузаштан рафтанд? Яъне аз кӣ гирифтан ин примерора? Пример аз кӣ гирифтанд? чаро имина фаҳмиданд ки яъне навиштан танҳо метавонад ки дунёро тағйир бита, инсонро тағйир бита. барои чӣ олиморо ҷамъ карданд? албатта ки ҳар яктаи бигӯем ки дар таърих ҳаст чӣ хел чӣ ба барои чӣ имина ҳамун арабҳо ҳамин масъаларо пеш гирифтанд. зинда бошед дӯстои азиз, зарядам сирқ шед, боқӣ саломат бошед, сарбаланд бошед, хонобод бошед, қурбони чашмои ҳар яктаи шумо. ин барномаи ма ягон междунациональный розни ё намедонам иғво андохтан ё намедонам касеро таҳқир кардан ё касеро танқид кардан ё касеро аз касе дигар боло мондан нест. ин барномаи ма фақат намуне аст ки дӯстои азизам, баъзе инсонҳое ки дар ҳамон фантазияи таърих қаҳрамони таърих худро мубаддал метан, психикӣ, рӯҳӣ ва рӯҳан мешаванд. баъд забонашон ҳар чӣ ки омад гап мезанаву дигар кӯшиш мекунаву дигар дуруғу роста мебофа, меёра ҳар чизе боша рабт метоварда, як алфавитам боша меёра рабт мета. ин чизҳо нодуруст аст. таърихро бояд дуруст баҳо дод. набояд инсони таърих медонистагӣ, таърих мехондагӣ ба қаҳрамони таърих мубаддал шавад, рӯҳӣ касал шавад. Не, таърих ин оинае ҳаст ки мо гузаштагонмона мебинем. таърих ягон грамм дар бораи бигӯем
намедонам фалон вақт бобои ма дар инҷа буд, майт пеш омада будам, мо аст қадимтар будем. яъне ин чизҳо иштибоҳ аст. хусусан мардуми тоҷикистон ва ӯзбекистон дар инҷа якта дута шояд мардуми қадимам боша ҳаст, лекин аксараш бигем ки мардуми смешини аст. яъне хеле зиёд бигем ки барое ки шаҳрҳо ҳама вақт аралаш мешавад. аз он ҷумла имрӯзам бибинен шаҳрое ки аст Россияам бирен, шаҳрҳоро бибинен, ҳамҷо рафтагӣ зан гирифтагӣ аралаш шидагӣ, аммо дуртартарин қишлоқҳода бирен, уҷа да ягон на тоҷик аст, на армян аст, на азарбайҷан аст, ҳамун 4 та урус худаш тозаш ҳамун қишлоқҳода мондагӣ. яъне шаҳрҳо хусусан Самарқанд, Бухоро, бигем шаҳрҳои Тошкент, имрӯза калон шаҳрҳое ки ҳаст, ин шаҳрҳо ҳамаш аралаш шидагӣ астанд. ино бигем ё мега аралаш шида рафтагӣ аст. дар инҷа ҳар каса ёфтанат мумкин аст. африқоиро меёвӣ, ҳиндуам меёвӣ, форсам меёвӣ, эрониам меёвӣ, суғдиам меёвӣ, туркам, қалғам меёвӣ, лақаям меёвӣ, китайцам меёвӣ, ҳамаи генаро аз инҷа меёвӣ. ҳамаи гена ҳаст. инҷада нест бигем ки як гена ё ду гена вуҷуд дошта бошад. ҳамаи инҳоро ку пайдо мекунӣ аз ин шаҳрҳо. фақат мутобиқе ки мондан рафтан ба ҳамон баъдан пропагандаҳо, худошона баъзеш тоҷик медонад, Тоҷикистон мондагиёш, ва бигем Ӯзбекистон мондагиёш мегӯяд мо ӯзбекем. лекин буквально агар бигирӣ генаша, генетикаша бигирӣ, умуман ягон туркда мисол рабт надорад ӯзбек мегуфтагӣ инсон. мегирӣ генаша ҳинду мебирояд, яке мегӯяд ман ӯзбек ҳастам. мегирӣ генаша африқоӣ мебирояд, яке мегӯяд ман ӯзбек ҳастам. аз он ҷумла Тоҷикистонам низ ҳамин хел аст. ва даъво аз қадимият аст. чӣ мекунад? аммо генаша биги ҳинду мебирояд, генаша биги араб мебирояд, генаша биги намедонам турк мебирояд. мисол мегирем. на ҳамаша нагуфта истодам, лекин аксарияташ ки тоза кам аст ки рабт ба намедонам форс ё ба суғдӣ ё ба дигар дошта бошад. ин кам аст ва бештар аралаш зиёд аст. барои ҳамо бигем зинда бошем ва саломат бошем, сарбаланду хонобод бошем. умедворам ки барои фоида бошад, на барои зарар.